Dobar dan i dobro došli u podcast Sarajevskog otvorenog centra u kojemu u nekoliko epizoda govorimo o važnosti brige o mentalnom zdravlju LGBTI osoba. Sa nama je danas Lijam Isić, transrodni muškarac, dugogodišnji transaktivista i odnedavno P2P savjetnik pri Sarajevskom otvorenom centru. Dragi Lijame, hvala što si došao danas ovdje da razgovaramo malo o ovoj temi. Hvala na pozivu i drago mi je što ćemo danas pričati o ovoj temi u kontekstu mentalnog zdravlja. Ja bih krenula sa jednom možda teškom temom, ali važnom svakako. Sva istraživanja, pa tako i Sarajevskog otvorenog centra, pokazala su da su trans osobe jedna od najosjetljivijih grupa unutar LGBT zajednice. Pod tim mislim i na napade, i na diskriminaciju, i na nasilje, ali i na činjenicu da su najpodložniji mentalnim poteškoćama i samoubistvima. Visoka stopa samoubistava među trans zajednicom. Htjela bih da za početak razjasnimo jednu stvar koja često se koristi protiv trans osoba i ostatka LGBT zajednice, a to je da pa imaju probleme upravo zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta i da zbog tog se i vrše samoubistva i tako dalje. Da li je to tako ili nekako drugačije? Pa ovako ja bih rekao da je dugogodišnja patologizacija transrodnosti i homoseksualnosti utjecala na društvenu svijest o toj temi. Tako da društvo nekako na LGBTI populaciju generalno gleda kao na mentalno oboljele, iako to nije više stav Svjetske zdravstvene organizacije koja je depatologizirala i homoseksualnost i transrodnost. Dakle, ono što hoću reći jeste da niti homoseksualnost, niti transrodnost nisu mentalna oboljenja sama po sebi, niti Svjetska organizacija na njih gleda kao na takve. Međutim, ovi identiteti uz sebe imaju neka prateća, rekao bi, psihološka stanja, ali ne zbog identiteta kao takvih, nego zbog odgovora društva na njihovu pojavu. Tako da društvo odgovara na pojavu LGBT ljudi često sa diskriminacijom, sa nasiljem, sa različitim vrstama opresije, a reakcija LGBTI populacije na to je najčešće u vidu depresije, anksioznosti, odnosno tjeskobe, suicidalnih misli itd. Zapravo sve je uzročno posljedično povezano. Ako promijenimo stav društva o ovoj temi, smanjit ćemo stope nasilja i diskriminacije, a u tom će se i poboljšati nekako mentalni status LGBT osoba. Ti si neko ko je veoma rano, rekla bih, započeo proces tranzicije. Možeš li nam malo više reći o tome šta stoji mentalno iza sve te tranzicije, odnosno koliko mentalno treba osoba da bude spremna za proces tranzicije, šta u tom procesu pruža podršku, odnosno ko može i šta može pružiti podršku trans osobi? Pa rekao bi da je nekako mentalno zahtjevna generalna uloga transrodne osobe u društvu, a kada govorimo konkretno o tranziciji, prvo da objasnim da se tranzicija sastoji od nekoliko sastavnih dijelova, evo nazvaćemo ih od nekoliko modula. Prvi modul jeste društvena tranzicija, zapravo dio tranzicije u kojoj mi otkrivamo svoj identitet drugim ljudima, te nailazimo na prihvatanje, odbijanja itd. Drugi modul jeste ta medicinska prilagodba spola, koja se odnosi na ispitivanje od strane psihologa, psihijatara, odnosi se na tretman hormonalne terapije i zatim na hirurški proces prilagodbe spola. Zatim, treći modul jeste promjena dokumenata. Najčešće transrodne osobe suočavaju se različitim preprekama u toj sferi. Najčešća je promjena oznake spola u ličnim dokumentima, kao što je u Bosni i Hercegovini, odnosno u većini zemalja rod nije pravno prepoznat, što znači da su transrodne osobe primorane fizički, odnosno medicinski prilagoditi spol kako bi promijenila oznaku spola u ličnim dokumentima. Sve je to vrlo iscrpljujuće, tako da ne bih izostavio, kako da kažem, vrlo je lično koji modul je za koga mentalno zahtjevniji bio. Ja lično mogu reći da je meni najteže pala ova društvena tranzicija. Jer je ona zapravo ta koja je najiscrpnija kada mi dolazimo u susret sa drugim ljudima. Možda druge transrodne osobe ne misle tako, znači evo govorim u svoje ime da je meni
dio društvene tranzicije bio najzahtjevniji? Sama tranzicija podrazumijeva i razgovore sa psihijatrima, jel tako? To je neophodno kad se radi o procesu tranzicije, kada se osoba odluči. Koliko si ti imao dobro iskustvo sa psihijatrima, psihijatricama kako god, i koliko ti je to značilo u tvojom ličnom prihvatanju svega toga i da li ti je olakšalo proces ili ti je to bilo samo ono nešto što moraš da prođeš? Pa eto, u tom momentu kad sam ja počinjao, kad sam ja ulazio u tranziciju, nije bilo adekvatnog osoblja. Bilo jako malo zapravo psihijatara, govoreći sad u Bosni i Hercegovini, koji uopšte znaju išta o toj temi. Tako da je moje neko inicijalno iskustvo bilo negativno, međutim kasnije kada sam se odlučio na konkretan ulazak u proces tranzicije, ja sam u proces tranzicije ušao u Zagrebu, u Hrvatskoj, gdje postoji tim koji se sastoji od psihologa, psihijatara i endokrinologa koji su dovoljno edukovani o ovoj temi, tako da sam u Zagrebu zapravo imao jako pozitivno iskustvo i tamo sam zapravo završio taj dio tranzicije. Da. Uostalom, kao i većina trans osoba, za oni koji ne znaju, u Bosni i Hercegovini je veoma teško pronaći osobe koje su senzibilizirane i edukovane na kraju krajeva za rad sa trans osobama kad se radi o medicinskim radnicima, psihijatrima, psihijatricima. Ja bih htjela isto da se dotaknem toga da se trans osobama često taj identitet stavlja u fokus. Kada ljudi znaju da si trans, to nekako postane prevlađavajući identitet za njih u njihovim očima, iako to možda nije kod tebe ili kod neke druge trans osobe. Zanima me kakav je tvoj odnos, odnosno put sa tim svojim povjerenjem svih svojih identiteta. Ti nisi samo trans, ti si brat i partner i sin i tako dalje. Zanima me da li ti je kroz život oscilirao nekako taj intenzitet da ja sam trans, to je najbitnije, ili nekada bilo važnije, nekada manje važno, i kakav si sad po tom pitanju? Pa dobro, mislim ja kao i bilo koja druga osoba imam više identiteta, kao što se već objasnila. Međutim, rekao bi da je taj trans identitet na različite načine utjecao na mnoge sfere u mom životu, još uvijek utječe. Ovako generalno da objasnim zašto to govorim, kada si trans, ne želi baš svako transrodnu osobu za prijatelja. Kada se radi o porodici, neko će te prihvatiti, neko neće. Kada govorimo o obrazovnim ustanovama, jako često transrodne osobe dolaze u dodir i sa diskriminacijom i sa nasiljem. Kada govorimo o zaposlenju, transrodnim osobama je puno teže naći zaposlenje, posebice govoreći o transrodnim ženama, ali to je sad neka posebna druga tema. Kada se radi o zdravstvenoj zaštiti, transrodne osobe imaju različite prepreke u ostvarivanju zdravstvene zaštite u različitim pogledima. Tako da sve ovo govorim kako bi objasnio zašto zapravo taj transidentitet utječe različite sfere života. Složio bi se s tobom da jeste negativno izvlačiti iz konteksta jedan identitet i stavljati ga u prvi plan bez uzimanja u obzir da ta osoba ima i druge neke identitete, ali ja bih to više sročio na način da je ovaj identitet zapravo faktor koji je jako uticajan na druge sfere života, ali da nikako ne poništava heterogenost identiteta jedne osobe. Da. Ti si bio veoma i dalje si vidljiv kao trans osoba i rado si govorio o tome, bio si član SOC-a i učestvovao na radionicama i na živim bibliotekama, znam da si gostovao u medijima i govorio o sebi i svom iskustvu, i ta vidljivost je naravno veoma važna. Svi znamo koliko rijetko možemo da vidimo i da čujemo trans osobu da govori o medijima, da govori otvoreno o tome i na taj način pomaže svima da shvate kakav je život trans osobe s kojima se problema susreće. Zanima me da li je teško izbalansirati taj moment, ok, važno je da budem vidljiv, važan je taj moj aktivistički moment i time da pomažem drugima, svojoj zajednici, i taj neki moment brige o mentalnom svom brige o svom mentalnom zdravlju. Zanima me da li si uspio da pronađeš taj balans i
kako si ga postigao, ako jesi. Pa dobro, to je generalno pitanje koje se više odnosi na temu burnouta, odnosno sagorijevanja. U praksi, mislim u teoriji vrlo jednostavno zvuči kako izbjeći sagorijevanje, odnosno kako postaviti granice, međutim postavljanje granica je zapravo u praksi vrlo komplikovano. Ne možemo raditi niti jedan posao da imamo neki pozitivan ishod ako ne znamo postavljati granice, a posebno u kontekstu aktivizma koji zapravo nije naš posao, nego više rekao bi obaveza, barem ja mislim da je obaveza. Po mom ličnom iskustvu vrlo je bitno prepoznati elemente sagorijevanja odmah na početku, izdvojiti se i posvetiti se samom sebi. Sad što znači posvetiti se samom sebi je također individualno, ali uglavnom ono na šta ja mislim jeste da se posvetimo nekako unapređenju ličnog mentalnog zdravlja kako bismo bili dobri i sebi i drugima, jer u aktivizmu ako brzo sagorimo nismo nikom od koristi. Tako da je to zapravo najveći kao savjet i moj način suočavanja sa uspostavljanjem tog balansa između aktivizma i privatnog života. Obzirom na samu temu našeg podcasta, ja bih voljela i da čujem tebe da nam malo kažeš o tome koji su tvoji načini brige za svoje mentalno zdravlje, da li smatraš da je psihoterapija nešto što je najvažnije i da je to jedini način, pošto često o tome govorimo i govorili smo i u ovom podcastu, ili misliš da postoji još neki drugi načine koji si ti pronašao kao najbolji za tebe? Pa mislim da je psihoterapija svakako preporučljiva, kako da kažem, profesionalno ja ne dolazim iz te branše mentalnog zdravlja, ali ovako kao čovjek, kao aktivista mogu reći da jeste preporučljivo u svakom slučaju i svakome. Međutim, uz to ono što bi mogao onako preporučiti za unapređenje mentalnog zdravlja jeste da radimo zapravo sve ono što nas nekako srećuje, što nas smiruje, što nas dovodi u balans, što nas nekako vraća na te šine koje su nas vodile prije prema nekom cilju, prema kojem smo krenuli. Tako da to može biti bilo šta, čak i neke najgluplje stvari koje možemo zamisliti, koje nas upuštaju, koje nas čine sretnima, kao super, ako to neko pomaže, to je to onda. Ako pretpostavimo, nadam se da će nas slušati neki mladi trans osobe ili osobe koji se tek pronalaze svoj rodni identitet, ali seksualni identitet i bilo šta drugo, u tim nekim mladim formativnim godinama kad smo pod uticajima i društva i okoline i svojih vršnjaka i vršnjakinja, imaš neki savjet kako da se prebrodi sve to, kome da se obrati za pomoć, šta je ono, ko su ljudi koji mogu da pomognu, ko je te pomogao u svemu tome, ko je bio uz tebe i općenito da li imaš neki savjet za osobe koji istražuju svoj rodni identitet? Pa evo, moj savjet će biti poprilično kliše, ali stvarno vjerujem u njega. Ono što bi savjetovao zapravo jeste da niko ne treba dopustiti nikome da kreira njegov ili njen život, a da ishod tome bude dugoročno nezadovoljstvo i tuga. To je zapravo vrlo jednostavno i vjerujem u to, a isto tako ono što bi mogao savjetovati transrodnim osobama jeste da se jave možda za razgovor, možda je ovako usput da iskoristimo ovu priliku da objasnimo ljudima da u Sarajevski otvoreni centar nudi vršnjačko savjetovanje, da različite kategorije. Ja radim vršnjačko savjetovanje za transrodne osobe i sve osobe koje se žele javiti mogu se javiti putem maila savjetovanje@soc.ba. Naravno, diskrecija razgovora je uvijek zagarantovana i zapravo je to nekako ideja da kroz povjerenje osnažujemo ljude da možda jednog dana ovako izađu i javno govore o tome. Obzirom da si nedavno tek počeo da radiš kao savjetnik, zašto se uopšte odlučio da prihvatiš poziciju i šta se nadaš da ćeš prenijeti drugim osobama, šta im možeš ponuditi, kako da ih pozoveš sada, možeš sad da iskoristiš priliku da ih pozoveš da ti se jave u slučaju kojih problema i kojih poteškoća. Pa ne znam, ja sam se zapravo savjetovanjem vršnjačke prirode za transrodne osobe bavio otkako se ja bavim aktivizmom, međutim sad je to više nekako, kako da kažem, formalizovano.
Ideja jeste da razmijenimo iskustva, da ja razmijenim neka svoja iskustva, transspecifična iskustva, da dam informacije ljudima o procesu prilagodbe spola, o svim tim detaljima koji se tiču ne samo medicinske prilagodbe spola, nego i ovi ostalih vrsta tranzicija o kojima smo govorili. Tako da, u principu razmjena informacija, ohrabrivanje osoba i stvaranje sigurnog prostora u kojemu transrodne osobe mogu podijeliti kako se osjećaju. Da. Ja bih iskoristila priliku da kažem da je vršnjačko savjetovanje koje nije psihoterapijsko, koje ne dolazi od strane psihologa. Kod nas kao savjetnici i savjetnice rade osobe koje su LGBT, koji imaju neko životno iskustvo i koje mogu da podijele taj neki moment vršnjaštva za osobe kojima je potrebno, tako da svi oni kojima je potrebno slobodno mogu da se javi na savjetovanje sos.ba, besplatno i sigurno. Lijame, baš mi je bilo lijepo s tobom razgovarati u ovom kratkom podcastu. Hvala što si danas došao ovdje i što s nama podijelio svoje iskustvo. Nadam se da će opet biti prilike. Hvala još jednom na pozivu. Vidimo se. Hvala vama svima koji ste nas gledali i slušali. Mi se vidimo u sljedećoj sedmici u još jednom epizodu.